Kardom, Pini Karbi Anglong TV9 News Kilang Aradona Pansimi, Kardom Pipajir Poniglo. Pini Birtatan Bang, Nilimen, Sami Mirdan Pangchupi. Tangtenon, Birtang Tompen, Arjupon Ita. ASDC KSA ASDC Youth Front na tumpen APHR Semaipu IAS retire JI Kathara Mepi Kikaipon. Lason si matijong ni Pai Hinier ni Atapor Pai Serkya Bapor Malong ASDC Deputy Pia Hem Asai Hemalhing Walong ASDC KSA ASDC Youth Front Lasong Thomatum Chilang si APHR Semaipu IAS retire JI Kathara Mepi Kikaipon Birta Nilitum Perangke Chumatheno Nangle. Lason si kidam tanga por hut APHR Semaipu IAS retire jai kathar ahin pen perang kya maya long kang nipon Manipur pen nang kebe ku kya khaya tumaphan relief camp thik pipon nang jipu apu thak ASDC KSA ASDC Youth Front tumahin IAS retire jai kathara phan lapuke chokche pupen akumlin mate mepi arhetsi me ki thorpon tangte perang kya thengno kapachini ponalam thepenle arjupon sine News report Karbi Anglong TV9 News. Này, về mình ngồi này là số alarm cái đình chi, tôi phải chạy cả thằng đó. Nhìn đi prang, Philippines mir jeng, pathuak pamalong alang cái đình chi tribal areas along le, là đặt bang cái Karbi Anglong cái sepu, Karbi Anglong cái là số apor bang cái ini yang pick, ini ngồi pick, là cái chạy cả thằng đó si Karbi kali pote là đặt bang cắt chui rồi, Karbi Anglong pe dodi dan rồi, Dimaso pe dodi dan rồi. Keceng sialam abangke ilitum Chinang 17 November 1951 Sang TV dia hithelong ninia Parman PGR lapen PGR apothak kachisong kanipon kidam tang matijong ni phai si pen matijong ni phai hini an sang TV dia hithelong PGR long le apothak kachisong pon apothak kanipon la solong ong dong asong ja po tu mate mithang longri kaching hona song ja po atum chirung ponsi arjap thi pen khaya Parman mithang pilong ri kachirai thip chia phan mitang ring pen kachisong pedek la pena so kachisong ke nona chale kang ton kom chikali puta bangso mai long pen ninje bonta PGR long le long election safety ke kachisong ton ti pusi kachisong asong ja po tum pen ninje kon la pen si em doctor to le ramrong hang alani ki pu PGR long le long nili election vek ji walam ke rada phang pachu bai det khangjang mo la pen team Karbi Anglong atum la so sai diklem ji aphan pu alam ke rada phan ki chu bai aphan chodo pusi kachisong asong ja po tum pen ninje pon la pen non kachisong bo ma khutle team Karbi Anglong atum amek nang prang dun de klote non ki bang ja kachisong along ke a hearing tang rak pensi chisong pon thuji pusi akachisong along so that pen birta cha long pen ninje tang ti birtang pon penli lang podik news report Karbi Anglong TV9 News la bangso kachisong amai ka patopon nang ko athige la de tum badora chimino BGR aku thak harley nangi mati edition asa yang dengkem nangi tu dia pilih kena tadi hang kan lo mochi kita hang acik lo ana bangke Karbi Anglong adang prosedur son lo kurki jodot atke bangan ano itum Karbi itu masih oleh hang yang mencapai lo materi esok lo kelas prosedur jodot si kelas lang mi pia mang ato war storkar phancho lang bom ta semar pipi de rajok rong sia rathur paksi kache semar pon lason sini jang Karbi Anglong lakha toxicopili constituency ke paru lang mi pia mang to war ji dinglui pen storkar tum semar jibon pu isi a sarkar lewang ta semar jibon pu po semar me laposon sar ji dinglui lo kachong hong batai election batai ram chakta nang semar pipo pu laposon si chong hong kachele thulo anlo Lasi inut bahinia tum penching mai sai si rat atum rong sia rat thur paksi tower long le kachi thoga sai kidek pon tower pipen kilometer pri anbak dujilang kasemar ponang jilang labang sopo thak pherang kya tuma phan alang le tuma thengno kaning jedun alam thele arju ponisina news report Karbi Anglong TV9 News aholo nelitum ke kisong tactic athema पवन कुमार पुसिता में निकान केप नॉन के प्लेंग थुलो सिता में अलांग ली हाइडेट पेन पुसिता में नॉन पुटक सिता में नॉन नाका हमरी पुबा निलिके थेगो नॉन ले पिनलांग ला सोतोवार लॉन्ग फान बांके लापेन
lang amukha postame ahok lo dak jol jiwon mission na inang ilo sitame na patang tela pusi bikrai lo ladak talo lang mi pe mang talo lason akha si bohu duptik dake lang po bangke dake lal midil lang mi pi polong ke lang ke ing Bithung Reng Thama constituency long distribution of seed and farming equipment ajai kipadopon. Lason si Bithung Reng Thama constituency long kido dongkamokam sport complex along distribution of seed and farming equipment ajai kipadopon. Lason si along tin homasti long postami labang so amai padopon bomlo. Lason si Bithung along postami bang so amai padopon lo. Bang so amai long kiron pon laki hanjanga chili alu chili lapen kuno pack spray machine lapen ke kapre kachuti kia hormo ron pon lo. Lapen bang so amai long liha man pen kachitong dun CM Dr. Tuliram long hang lapen kapre kithe kidinga tum stami chitong dun. News report Karbi Anglong TV9 News. Sangti Hidi Student and Youth for Justice SYJ Bokajang District Executive Committee asai Hemalong Kaching Si Christmas ajai me katalon pon. Nipai hini mati jonga cheklo lakhain kora hini suru puthor MSC constituency ke pardopon Sangti Hidi hi thia dongalong ki do Student and Youth for Justice Bokajang District Executive Committee asai Hemalong mate SYJ Bokajang District Executive Committee atumpen chipatur pipon si Christmas ajai me paman pon. Arnam alamat happy ki en pon laki lukang ling pi hini yang ding so kep along pensi en pono. Bang so Christmas ajai me ki paman pon along Samson inti LBF dikon pen mai chari pon. Lapen chiklo long so ki tar pon adim kang pu pon laki ken sing tirona rideng pensi in pu pono. Lapen ken sing tirona hin pen pre-Christmas katalon alam the klar dak pen kichitong arado anaphan parju pono. Laso pre-Christmas katalona jai megalong kachitong dunatum lake Anglong T Advisor SYJ Rocky Tobi GS SYJ CC Harbison Timung President SYJ BDC Hardison Tirang Secretary SYJ BDC Sarlongki Bay RBC Sarthirongpi LBEC Jersong Kiling LBC atum lapen tibok tirai pinang anchor sa tum chitong tunsi bang supri Christmas katalon pon ajay me ki paman pon mesen pe pachul pon arnam lang pipen thorom tirang report Karbi Anglong TV9 News lage lukang na pi ini kep alongsi ini thampolo ta athe pita lasi enpolo athe bonto hempu operang ke polo fereri imama thanon ni nam da panningrong pirta ke binawa pilot lake kat tok ka arada tang de pinia berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakme